ai marik chamna haibige May day 13 da Lailun Baphai gi Women Society singna pharaga nupi mi trani pan pharaga chengkhibdu day 15 da release tawe kom khoibo mi trani thoibo adu gi marak tu da hoje mi mapan si yam mokhoi ya changda nongma gi sonjilakpa adu su ahoi na private to wai so ahoi na nangna ba mapham kya da du layenge adu phagedra pharakte adu hoji Jenims Hospital da si secretary ki ward ta purak libse mokhoi si chaba thakusu yaraktre mokhoi gi hachangda yamna nungai rakte ba chingba napia madi chingra hojik si magi phibam si mi busu khomsu heitre man hojik lairi bisi noisu uramgani lakpada mi myamna omchelibdo to ma chingra hojiti ma wangang ba kriso heitre adum haina leye du gi phibamda aduna akhoina chingna bisi mokhoi bu ki hanba mokhoi bu mokhoi bu nokhoi si tawdadi phugni si haidokdadi asi haidoradi nokhoi bu phugni haba ki hanba miyam moi da phumjin ba leibra mokokta hujik si ningsing laga mokhoi da nongai raktaba habsi leibra maramni hujik si tha ma ga numit manga were ko ngasi na adu wairadi nongma gi mokhoi su harauba mokhoi gi chana thangna ba singsu mi miyam na nungsi bi singna achaba thakpa ahoba miyam puraraga mokhoi gi dai su tawraga leye adubo pharak pagi muhutta henjin na narakpa haibisi akhoina chingnarakpa si kadai di gira mokhoi gi machin jakta mokhoi bu sa pi jai haye sa pi jai harusu hanna khoina mokhoi bu huji sikhiba brother truk ki saktam do udringai de akhoina mokhoi bu sa pi harusu khoida chingna ba kisu leite sa pi harusu minungsi ama yo nam khoi gi pizza rambo ramgani haina khanjarame adubo ngasi brother truk icha napa truk ki mihatu yengra mokhoi bu makak kalaraga purak pasida mokhoi gi hachangsi asigi par subra sudabra mokhong subra mokhut subra mokok subra sudabra adu so hojik na government na kriso adu mokhoi bu thiba yengba mina haidok ko sungamde ko adu ga hojik ti mokhoi na narak padadi thongraga pibra adu mi waibasi sa phauba kai phauba mi charabadi mokhoi gi hachangda sonthai haiba akhoi lyangmai gi poroda leye ko kai phauba mi budi जितना नोंसी थेंगनारुसु मी बुद्धि चादे हाये मोखोय की हाये मी बुद्धि को अदुबो सांगा फबा मी बु चाबा कीबेगी फिबमदा लेबा मी सिंग सिबो ngasi असम हाइना नाराकपा नोंमा गे हेंजेलापा मोखोय चाबा थाकुसु यादरे चाबा थाकपा वाइरसु ओगनिंग लाकपा मोखोय गी वाखनदा यामना नुंगाइदबा चाबसी चादरबसु यारे चानिंगद्रे हाबिगी वाखनलोनसि मोखोयदा पोए मो नोखोयसो दम मोखोयदसु मसा कलाकपदा मी मसा खरा नुंगाइबदा नोखोयसो मोखोयबुसु वाहांसो तौबियो मोखोयसु सोइदना पखुमसु पिबिगनि अदु फबो मोखोय चानिंग थानिंगदबगी फिबमदा लाकपसि करिगिरा नांगसि अखोय जेनिम्स की सेक्रेटरी की वार्ड त पुराकपसि मोखोय गी मको की दमकता मोखोय बुत्री तौखिबदा सोइबा यामना कन्न तौखिबा मियामसु तौबियो अदुबो मेन नोइना मोइना चाखिबा थाखिबसे करम हाइना चाखि थाखिब्रा अदु दसु मोइगी पोइजन नोइना लेखरब्रा अदु सु फजन येंबियो मणिपुर सि अखोइना मणिपुर नि हाइना खलगा मणिपुर सि डॉक्टर फजबा लेरामरो हाइना खनबनि अदु मपन लोम गी मीना असिदा लागरगा लायेंबसि अखोइना सु ओए मणिपुर गी डॉक्टर सिंह सिबो क्यारा थागाप्रा मेतै मचा गुमना डॉक्टर फजबा लेतेको कताई कदाइदा लेरसो अदु नंगसि ऐना रिक्वेस्ट तौजनिंगबदि डॉक्टर सिंह सो फजन ट्रीटमेंट तौबियो अदुगा नपी अमाबो अंडरग्राउंड सिंगना मखोइना पुरगा अहिंग अनि हम पुरगा चखिबसे नपी अमाबो पुरगा चपसे मखोइ मसाजा करी वैरामगेद्रा नपी अमाबो नोइसि हाइरदि हाइरगा की हनब्रा नत्रगा ऐ नपी अमा वैना मी अमाना ऐबो रेप तौबिए मी अमाना ऐबो फतबा तौबिए हाइबदो ऐ इसाजा हाइदोपे कीबसो ऐंगवंदा लेको अरोनबा मियाम नपी अमा गी हाइदोपे कीबजा दुसु लेये अदुगुमसु लेब्रा नपी हाइबसिदि नपी बु पुरगा अहिंग अमा अहिंग अनि नुपा अंडरग्राउंड सिंगना अदुसु मणिपुर दा लेबा नतबा मेटेलोन सु खांदबे मिसिंग न पुरगा मागी मतु मचा लेतबे मी न पुरगा चलीबगी फिबामसि नपी सिंग बुकरी तौरमगेरा हाबसे अखोय नपी अमा वैना चिंगनाय मखोयना हाइदरसो अदुना असिंगसि जेनिम्स की हॉस्पिटल दा लाकपनिना गाइनी की डॉक्टर सिंगसु नखोयसु नुंगसिदुना अखोय गी रिक्वेस्ट नि मखोयबसु फजन काउंसलिंग सु तौबियो गाइनी दसु फजन ट्रीटमेंट दि तौबियो हाबसे अहेन बोयना दसु आई रिक्वेस्ट तौजगे थैंक यू